مباركا فيه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wataza hatu wanasho hatu wanama wanzani. Sikwalele unubanu ngabo habari muhimu ya bidiri zambe. Ya lazimu mzijua bwa komori barikanti banu ribuli ya weti na mafitina na maadui wanao idamu na duwa na masahiri wangabize diaspora. Abonge ngabo wandu wikaya izo hatu wakatira kusoma ngabo bandi ya wandu wakaujitambo ade nuko jaka wa wadi no ero wa mapesa ujofanya msajaja. Iyo de namna balu wandu walo komori bo Kongo ajitombo ade wambango wa wadi wa ero mapesa watu wandu wafanya nuko itodo ndizo. Ngabo wandu watolamo hazini, ngabo wandu ulo wa hafa, ngabo wandu wafungwa, ngabo wandu wikayao ngwa unatabuzi nchi ngwa parao wandu wamba ngwa wana problemu na ruwasaidie wangu watu usaidia iti basa we undani na madama na marwati wanikweze malizo wali warudi wande hula wali yode grupu ya bdala wane grupu za hao. Alafu wabenu hamna moto ikayao emoto woi moto ulo très dangereux. Woi moto mohatu moto mo mchini mitamihuli mjini gejola zimu haina mndu mitamihuli ya juwe moto woi okawe mna moto khatwari tiparo hao na wandu hao rihadisi waneleza zanu pia ni comportement ya moto woi haukangu kazo wandu ndrabo wangamiso wandu gena makrishi mina jana akafikiri kwa baada haele yamba serbalele ngode afanye sabahalala afanyizi anzao shatimu mahimi ezandani kemru anambia ukana wanzo yende ya kombo wenti benti ngiona dulma ngiona witi ngiona khiyana kabando roho hifamru acha anambia ukana ngena hama jwanza fanye mbarongo abonga mjom saidie kango siswandu pareni kango anzio mpado kango ondo wa mtowe havu haina babi ndoka niyo mimi ngamjoto eketsamine mtu shalelo mndu wikaya ujahamba wewe mwana wa almarhum mutwi yaboti lo tukana we mwana shawe mwana mshwa wewe mwana boko akau hanzo wandu ontipi alhamdulillah mutwi akanzo watoto wa misami uli ontipi akanzo komori kana ronje utango wango ya ukana udumizo hazini nabo hulolanga we na wana utango wango ngozinji ijairede ya mada ila ya hele bange lukumani ngehunu takfini ngehula usfaitia ngehula onti pia ngamanto mle o mahalani onti pia hawiti haunafiki bayiwa mitsami huli na mtegele banu nje mjuwelelo emna ichana woi eze twabia ya loniso ikayao tini kwelu husa baada na konserte na uzisa ni juwe emnaichana woi eze twabia ya lonizo hauka wanda wala wanazichana wika yao kaka jaunda mapesa ngutoka prayer temdu shonone joa wao wandu hifa yafanya longo bokoke jalazimu amongea abo tijohanza aina mdulo na mdu mitami huli ambeda mkaribu anbanga mparo lelo nje mdambuwe badari kamba dele zahala laila wasedi hasani ya lisisa wenda ya badie la kile na hizo wa mitami huli na wa moroni na wa ikoni do arambia suya ukana kabaja jiri problemo meki laila wasedi hasani yede doma na kanese lakini hatsochwa hende habuwa komodi hajusele pake la dhahabu la wanru hende Dubai yeda renge mapesa ya saida hulu nyumba ya 3 etage hende renge wabushi ajawa mkeze nyumba yoru mamesi jimilo nyumba itimu hende sahe basi nazira hende haujilieze malisa wa komodi abirende sahe basi Farida Mwali mhajange yapo katwanza zitowe mujahidi haka udafio wenyeze malizinu wahibiwa lelo hende haimilia wala wezi wahibe dhahabu metrafahami kwa ntuyo daula ya haki hende nge dhamana wahemeki au nge jishi wahemeki nge avoka gudalio wezi ikawula zimra mikana ebanu lelo bo jakaduya tija titwa shono leti ti urenge avoka olaya ni wara haka jafungo kajakiri ya joma hakama ento abili ngo jwande wake avoka maulaya ni watena Ega wele kamtia leo. Ento abini ngo jwande wake avoka na partager en singeli to hendeli abale longa monao watoto warumao banweleza hala siha ngabo amba wimo to urumani lukumani ngabo amba wimo to urumani fatihu ngabo amba wimo to uruma
ni Ilhamu mwana wa Azali. Shabanu iso ya turamua hawasisi za haizero wona samba pano. Haukahaba nrongo nziro za wanamshe mitami hulio mtongole hariha. Tabasi wa watafanyiwa ni fatihu monti. Harudi hamba ya ukana. Gabo mwanamme mitami huli ulona zomana kuwa he sirikali ya Azali hare mwanamme wangu fanyo tobi ya misa kishensi da ina fatihu. Wanda etena dia kaunabia yaonese ukabalangure mwezi na balangu towa laza bonti. Yarudi ambe ya ukana juzi Ilhamu haisaha kubali zila wahamba ya uka wala kweli olati mwana hahe bahajuha harante mwana hajua endeza ifaranta bakaja joza mna mwana mzima ya juya mrenti atojorumbale na mahala kazwe ngayo shandi zozi kibitisha zila wahamba hawavumbu wana ipia na bala haba watu ya wasofi wado upande huu. Lelo Azali hajuha akaureje ikomori aparisala malaba ya onao ya ukawidi ya rote ntize bieza lingarenda o haya rendera hafeba hea vire chao enda kautile mafoto na hewa waduangaliana na sinema na oa juwa ya ukana weya muuliliani weya mpungiani weya mhibiani weya mdarauni mapicha pia leunga mto ya onaba halafu na beukana ngabo watoto waidi abo watoto waidi awati watoto watiti akawa timizima megomiraru wa moroni wandu wano waidi wanuwe titena shawa wahidi kadonzima shana walinde ya ukana bainge enoero kemu hidi ya mdru ya mbangu wanzo daula ya haki hauma banga nyiwa wade hauma banga mtambi hao banga bo mdulo chao niko zema lizo mrenge mli abo wati unabe kani mimi manama utuambeke mwade bofu wanuka mwade tushinda chao mituamba ni msaidie ketishindi shabo wewe do wanzo wabe rabo ya ukabalangwa utuambeka mwade nukuti mwade chabdalago ya mbage mwade kati mwade abasange ya bungu rogo zwa komode ya ukaba sabasi amushia bo komode banu wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'mal adh-dhalimin mduka dofikiri kana mjezi ukatuona ukafanya dhuluma ukautoja tikoza tigamfota utao megoni mwandu watu mandabo ne moto mitami huliwoi hakaza mwanamsho hatu mtukufu ndumsha almarhum zikiwatu mutin rabo abantu watu kwanza waone wa mitami huli na mje na maparo wa mitami huli waje waone hamkaza rabo akabanuka sohamutu ibode mduriliso banuka sija umoti hakaza kolele cheki ndabo daina dela minrabo emoto woi halafunga busu adabantu ebanu yakanza dela mina mutiwa ulawa wafeba wanu wadomoni ebana puloni lukumani ya jaili minondo no waili iliachwa udunga boulevard ijoka over ya renge yezi isabari yakavumbu wandu wanu emoto woi haya ele jeshi ngabo problemu so afihari wale wanikuwa ndini wamba a droite olio ya kaunde droite waka uhajawe nusu waka waula nusu kwa ngala ubinguni beso kwa filo droite do binguni sha zile mbelea ngwambao ya ukaa mkini iko msu hangwa isiwa ina mtu hai ilo daba haina mtu fikiria ukana azaligu bakiba la tadahari awazalika na ulawa ilo daba thumma daba duha siyawu aina mshkanza azaligu cholawa rekaha mzinga rekaha sumu rekaha wade rekaha ksida rekaya retelwa ya fumu nzima ya abo ngujolawa ezangu mintu ameleke ngujolawa havoti yaude mala abadi alinda voti yako tinjando tinjana ibanu partage comme de partage ranzi bale lunga mtodo na kabanu jao emana litoa mafoto yanu neze message zinu gamanzo wa komori wajuwe baada yabo gamparo ekagabo mdu wa telma emoto wengu fanyo hazida ina mdu wa telma ngudo mtini ya credit za bure no ili ya sisele za halinu ebanu wengu pulwani fatihu haulu kumani enge na mdu telma umniko credit za bure ya do hibiema je viens hau ya do abandrabo wa komori nelea wandu afenelea funge wandu izo sahahe shakari na ujua utara mbiga sikini yao wandu waulwa wafungwa wahibiwa wadhulumiwa yunde bale mrola hendea himile wandu wala tena inde mana wako kaptira ngazira tidigosi tina ubabu iti lidhulumiyo diaspora amabdala kwa nafasi tina uba mndu yambanga mimwade tiulwa watungu hazemba funga mnyaoda munga mnyaodi nzanu entwabile leo de bala tukanza mapesa basi ya lale o wandu wambanga duwano bwana mtibaki wona mche wavire wasekomore dabira mtu mwensanyu ba ukartina bwana na balaba kufinalizi ambage na wandu
Bango bantu ndunga bakani Abdallah ko kweli bofari mkauli dai afanye Abdallah ko ambaye ndiye asome hau hambaya sisi ndo pare ni jwa soma bani jema zofera izo ndizo sisi rakauzanza kaka mtuelewa mfikiri kwa rupia ngo malaba kwa tuelewa yeye kajamba yabe wandu wantu hau yafanye chao izo yeye ambilwa ndo ukana yambie jamanda yeye wasoma bani ni jema zofera banu mtu habari kwa mtu habari wale mazofera wale mana wasopare no wafanya barugo no la utonda si hamba mazofera kwa na usopare ni bawa wando alonanza ba mazofera magena ro ne senono wasi kairi nono ya suparo bageda ula haki ba hato siso wando alo pare ni rahano ya bageda bani partage kwa komori bale unga mndenga mafoto na mkapire lelo na mkapire mone wa mitamihuri mrubo kori ulili wa mutwi rijari ka ujitini ya pare rijara mgaranzo mwenche ngoja onorengwa ngarizoka urengwa ni maji digi ya hatu kampanya rarengwa enda redwa ti hindu ni azadi Ibrahim msege yabo harendo amadese katuste hilo alafu lero babu mna moto mitamihuri ya chana betika hazini sidumizo bozi kwa ngufa hari banu tisati danganyi habantu haukamutiyo la mzee wa hango la mjomba hango ai kamina irobi gamtambiho na mrubo kwa kangaliwa ni maremu mutu hachacha mutawula wa hafu yeze muna mrehemu ya mufilia ya jali kanga rumo ya hembeko yarudi ambe ukana banufati hubo fahari gamina utungu babanu hajalo la mitamihuri shadubu ya mana mchwato mtongolele mteresa hamtafanya harudi tena mwana mananya simbi mitamihuri ba zukiwa tu hamdungu kutomfanya chao wede moto wale kama nabia zogwa ngabo ambao balaye mruwa lukumani eban lukumani hakaanza emoto ya detruize fatihu ya johe yeye emoto ya kanza emoto ya jali hidi ya pesa au ya nibo heriadi ngabo nruwa hibiwa wenchi hata mala hoya hatu anruwa hibia ruze arudi wa hibia ruze dhahabu wa hibia wantu yati mojuze keka bombi hibia mrumadi wati mojuze hata keka bombi ulo sama na partager direct bayani sosi na partager direct bayani sosi nyaleo namkome babi direct bayani sosi nyaleo wangu anto wa ibaye akayinule longe ndo ya denose lukumani ngwanzo ya rote fatihu fatihu ngwanzo ya rote lukumani sha le longo ajibana au hauka ngwaona bandizima oi kabo amba oi mruwa wa ilhamu mndu miondo eza hengu juo sekerezi inji zo dahuni hunu sauti ya komori wandu wanu bofazi yadi ngwasi bofazi yadi ngosi tina ubuli ya bwidi tina ubuli ya jinafiki mimi tina uliba nafasi mndu yamba hakoza hadumiziwa atolo hazini ngemwade hauliliwa ya tiana mbiukana tikana mana mchwa hangu ya dona gala kafara ntahafu ya bekega mina ino ero mkinini msaidi banu mjomba ngwa ulo wahafu ekega mina ino ero ifoni mnike banu rijwa baba nurtola mhazino hatumda onanyasu wafungwa ja desire namna hii hai mdu jana bakambi de manya desire mi de wanusha desire mi de mwanzo na desire ekega na ino ero unike ekega mina ngamjomnika yabweka timnika kwa jofanya butoro liso abo manaha bahiba haka ufikiri butoro banda bo hata ikekeze na utula eganyi prem capture au kamti prem watukufu ganyi prem capture emnaijana moto mitamihuli ngabo ambao woi mruwa ilham ngabo ambao woi mruwa fatihu ngabo ambao woi mru wa lukumani do mrumiyo ejayo tahondwa opposition yo amba hakoza wima nyamutu yo to wasekereza muoni ezangu mimi ngamtoka ngujorongo zo hamutu irondo rahmatullahi alayhi ngujorongo za fatihu ndorongo ngujorongo za husu ele dahola barna ono tipia wala barakatillah ngandum capture nywa mitamihuli mwede maonese emna moto yafanyo wit ezahangu o wandu ya badulu mu wanwachi kangwa nzo someji wanzo sahao ti uzisa wandu wo haono mjini sani sufanya telefonika mina mfuti fanya mantu ya leo basi babo amba utisome hiti mabayo yo urada ja uta mnyezi mnyo tidaba eza hido no se bemo to imna moto wape uswafi wa imna moto gambe ngabo je viens nampara leo mitami ula bakana wajo hatu wajamba ringudo huza simana mtsanga na zindu halafu ile swala nuzisa woje viens ni manamshe uro hunu amba banu hununga wana kamera dauni ya amba ngami na kamera vous imaginez wando arafundo amagapo mndia ula waya hafa kamtudo ndo bia muwa kamndia parswa pinda ejoka do ketu ndwa ejoka do ketu ndwa abonge yabo fatihu eka fatihu lukumani mabaga mruma wo mru na msheza no mru ya nambazo
edati yefari bango tushida ujweza muoni na chau. Ezinza muoni ndo nizonde. Ezinza muoni ndo mtsina ngoza muoni. Katino tukana gamanzo ni mdoni hitwa. Omanga mzwa komod gamanzo mlawe ya rume sibas. Ekengamina 2 euro ngabo manama abage na nge made hakoza ngamina 1 euro kamtomnika. Ekengamina wandu amba ukana ngari joso pare niri rambe ngari kozao. Ekengamina kamtwanike ekengamina ekentina bo izo zinwa. Ekentina ngamjo para manama na bekutina 1 euro rasaidia mtu tsola bango anzo soma balenge mazofera jasib. Oskila mazofera mitibe ya mapesa. Allah itibe ya mapesa. Tibe ya mapesa mimi oskila mazofera. Abage abo manama tukufu sauti ya komori hambe kenga wepre. Abantu wede mzee ukapture emafoto ya hem naijana mitsami huli ya chayamba yendu za mutu emanshahe yangamia yamba hatolo hasini ya chaya kahamba ukangena hamu ngutambiho bafatihu eze tobia ya zirenda na walo na mitsami huli eze tobia ya zirenda omtongole ya rudine eze tobia ya zirenda mananya bani hahe mitsami huli ya mreda oso eze ngozo zontipia bofatihu bolukumani mwede mrega botowe mjamu mhansi kamfirikana weido mjodo mpuwa jabdala kwa yarengwani ya zalini ya habari na tilaki na dobi watu wadofanyisa albulo kairi tilaki na majambi ya kwa japano ambangu wa udasi shangwa hula kwa saidia wezi yao sha owanfu watoto wa ili wa moroni kabo muikoni ngabo mumbeni ngabo tijiba latini mwashonga utini mwapanga ngabo mbangani wandu watoto wa ika yao personnellement mimi wanitulumu almadimi nja wasami shawoi weyatumbo mpake mna moto woi wale woi akawo iterengesa mpima zinji heze ngo yakaunambia uhusu mutu heze ngo yakaunambia uhusu owanzuani delamida ena colonel cheki heze ngo yakauzamba uhusu heze ngo yamba ukafati uguziro dobo mjichu hatumitsami hudi ulola mitsami uli wallahi jema wallahi bange karsina riunda auka ulola mitsami uli ngawenezi belu enda tapare ula afanye zongo za fumbuli wewe hujabo sisi dera kaurema journée culturelle rigitini pare ritanga ritomoji garanzo ritanga rigitini ezadunga yao baina mhimemkwe emna moto mitsami huli ikayao hapulo atiyafanya ushenzi jabdalagwa yambe ngukozo hadumizo hazini nge mwade halafu hafilme rafiki colonel rafiki na Abdullah Matrafu wadwangu akawavumbua ngena Delami na colonel cheki eba banu ngemkinishaga uka emajeshi wa domoni ngwanto wa ulawa bari lukumani ngono kana baada belu ay baada usfa jihadi abo lukumani ngebidio alelese sha domoni kajaba mtsamdu haba domoni uningi wa maofisia wa maserieux woti ama do wamezi wa mtamdu yede namna imoto ya kahamba aboge ni wandu watelma e bwana wayaka urumi ele tinalinu na nimero yinu ngena mdulo telma umtini yo credit bure ewe ifatihude ya amrisha telma wadomtini ya credit bure yo angamize diaspora no wame yano amba jau wamnike mafoto ezahebo fatihu aubo likumani kama mrumu hamsisizani za parce que mrumu sobani hanyu ampanisho batina ujuba kemduguru mwa rumba salbulo mrube hamdu mwenzakili na jauja mwishiao indemani akamjodi cha mwa Abdallah kwa rikaulida yafanye jema zofera abusiti mala bekeri gono mrubana ima sofera soparen shahali hamba hakosa hamba ke mwadi hamba ulawaya fe kajafanya nongo emajevie wajwa wasi enda rudia wadumiza senokana mjomwe dezan alafoni ule unianza fanya nongo ngutoridi anza ya mjie tena shaka mna ushakasi jie aunga bojao na lifanye madama anyo na mjori dai jamais bala mjua juze ema nema zofera wasi abu sauti ya komori bala Abdallah gwa kajazi wa ida dimania bala kajazi juwa demana ema zofera wada washida wafanya nongo shabala hato tukawa parabala mkini muda wa mkini jau ya menye jeze voti alafia bonga bo matui hata aba saa ya mlinda au ya mshiri ya wadindao yesu komori unikaze mikiro mama ntondo ko ba wodo ko angaliwa majintu boko bwa hibila itibure azali ya tsolao parce que ngabo anafikiwe nchina malaba menji arume bwana hivi emna mwana shwangu mitsami hudi emana ndo bana meko ni bana ndo bana mutui na Madagascar kalelo mwana shwangu Madagascar anabekana bofa kutina enero ya wanika babanu ami mwade babanu chao bantidumizo asini batikanza fanye chao ngabo mwanya akbarulo pirizo hata basa luza akbar ngabo ekengamina sa erontina ujomba 50 € au 20 ngabo ketimnike 20 € au 50 € yo
ende hamba fahari yana bachao ban bo fami ziko ranzo so pare ni ranzo ranzi hepad simni kasa ero ende kajanti gabo midaba abo mimi titoa na Mwenyezi Mungu abahidi wa ma tunfiqu alkhairin tajiduhu 'inda Allah aina bainu yoto asibabu ya Mwenyezi Mungu asibabu ijadi asibabu mndulo mwadi asibabu mndulo somo abo ngojo sipari sosoni mwa Mwenyezi Mungu abo gabo mimi ntina hatamba hasara njuka ujana na bwati hili mwanama mtukufu sauti ya Komori hamba ngonjo ya mapicha lingosi wa ala barakatillahi waide mnaijana mitami huli uparwa alina dirshabu ngabo amba hajikaza matina menji manraji izo za hahede utu izo za hahede utu ega nipre hau wa ala barakatillahi mnaijana do ikwezi bwa tukufu waide mnamoto kimineli bwiti yala harumo mjua mitami huli alibanu ngabo wandu enji ya waparao na mkapture abo dingosi monti ile foto labili la hendeli abo yohamba aringo fanyo hazige na mashirika haulawa hakoza na mkapture ile foto lino alafunga mwabio kolele cheki emotowoi ekaka japula ni lukumani mkinu ulwa waufe dawena delami au kangu wambio wandu ya ukachao iliwa mpuseni warudungu wa mwambia wani ya ukana mumrumu harumanuko kadha na kadha monti demotoi woi mitami uli mjini emotoi na mumwenendo abo hizo mafuta na kaukapture abo nga mina ezinu zila daho be abo nga usiri zombao na mtulidiye ele tina la henda linu kwezi watukufu lindele tina la hae na mangaliendo abonyi wandu wa telma na magalele dina la hemotoi parce que ele dina la ngutini wa kredi bure ewe fatihu ewe lukumadi do mtini yo kredi bure ya do paro wandu walo faransa pia yo amba hakoza haulwa wangu wanzo afanye chao emotoi tirejezandro ngabo wandu wajia wabo hama pesa wao wasomo itima ngwajo wambadu wajao mitina uwataru mumini shamimeza hangu do tahadharisha watijoka mndu haero mafoto ya jaraha au mafoto ya mndu yakoza au mafoto ya mndu kadha hajo shangaya awajo fikiri ukana emotoi ngwano bwana yaje ya mteharuma ajali abuganye yabo kwesi wala rudu sido mwambiani ya ukana la usarakat Fatima enge Fatima mwana wa mtume sallallahu alaihi wasallam haibi mtume wa hamba ukana ngamjoma ngamiza ngabo mwana matoi wailisome ya zihari da sinae hanidhulumu mwana mawe hanidhulumu timpara timbesha mapesa amazona some jao bofundifa habanti somo tisikomori banti somo tisikomori bofundifa hab na mwisho wa komori tisomo tisikomori bofundifa hab sedetka ufanya dima tidhulumiwa mimi tisatijwaza ukatifu mimi ngamjwaza ukatifu bahe mwana mawe tihozwaniye tikaombesha mapesa ndio asome tive hata ujao hata timbeshe mapesa hata na soja ntumishia waniko memwade tufanya operation zangu mimi notomba alhamdulillah ino mapesa natoa nisaidie mrulo mwade au nisaidie mrulo rumeti yangu yakosa bahata na jombeshe mapesa arengeleza hewe mbangani ezaombwa zini hule na zini hundu bahika usika nambia kana walimu wazali yedo ko wagite Kenya ngamishira siku ndio wakana kabo mrulo mbakani yetandrani de bwana weibwa tukufu weiba he mangoni mwandu wani dhulumu bwana woi waifundi yasoma Misiri wallahi tallah ranzia so ngamona wenge na muonge Kenya manadamu woi wenge na muonge Kenya manadamu woi haya esinu kwa unika usiri nda huzijula nda na muhime ambapi amine mafoto pia ngafikiri banu kamchuka utatoi anere banu tijataka usoma ndo za kijeshi ndele foto ya nere yadu ngamona obwa komori ngamona wandu wayimri asome azhari da mina na baba sana ntahimana mara soma ranzone de rauneti hatu wanungo nisokana haja huno hajaka usoma ndongo za urumi ya pistole na majeshi na ndongo kadha ani dhulumu ranzo sikuyonga sina mwaha hatontao sorry amona bwa komori basi na ndongo zindwaji ya dhulumu mndu ndwaji shaizo Mwenyezi Mungu mlindio wanunga mtu ambesa hangu hariwe ide mwananya wanzo wende wasaidiani asiba budenti ya hatu na modema ndumie masahiri na modema ni weni femimi tisatifu anu mimeza ngo nisamba uzinu tisatifu ngafiro ngamjita shiondo mima basi ya Allah ya mala dingoni ndemana na baho ina ndongo
banu gasi harumo wana hatu basi banu ngarifikirio wana hatu no watu unaona ho ndo ati baba ni wangu wontu amerika unjo na komo sho waza walizalia wazaya walizalia ngambanu harumo aveniria wana hatu kamshia bakomori wandu wanu basi watoka anti na wizi ro wasoma dini ro watu soma dini aondo adungo balo walimu wenda pembana da hubini manama wambari some azhari watini utahamba husikomori ukaubua business ya dima utahutolo hasini gojo nambe kana gawe na hamu ya zali na bala zilandrabo shahutuha ukanza jo tunu mananyuho tsainu inde carte ya hahe ya nerea o ikenga mumbeshe mapesa weide fundi uparwa hamada jumbe bwa komori amona wanadamu wanupia wallahi kana jusubutinja wantojani kaze mrunda bobana mapesa be hacha ugama to chao tibakisha chao tifanya chao ngamina chao bas warenge mapesa wabaze telefoni hata wanihibie basi bafaringe na pupa faringe na hamu inde mana bokoni mabia nukana tsina utawa ndongowe waje mdubani yajianye mati mito mlisayo akaya numa pesa de atolo weti wanupia kwa tuono kenti iro ra wandu wafungwa wandu wafanywa chao shana ndeje ezahe emoto mitami huli bo mitami huli yakana inde mana azali ya tsojo mwazani kanywa nada mbwa mitami huli au kamu lili wa mfunki wa mdarau lo akamtina ngongo emoto wei hende hapulani fatihuna lukumani na ilham hauko wandu wa wararu ezera nsenyima naka uzuzi sapia wanambia ukana attention moto wu weke bacha manga henda mbokana ngedaye weina kamvumbwa bana basahamba weide mwalimu wa azali weide mwalimu wa azali abo mitami hulinga mabio nya ukana tiwono mutwi 3 fois arume shuhuli ya ziki wangu tiwono mutwi rahmatullahi alayhi 3 fois bahimna motoi ele tina da hitali nuba ngamona yo paro alinatel omjini daho omjini mitami huli tsayi nuba mitami huli mjini so jindele tina la hahene le foto emna motoi emna motoi hata harende hagambe ngamona wale da balazavi oyi mwana mfumbuni haonele da balinu haone mwana msho bwana Isha azali haba katufanya mahakama hamona rumea viongo balibeda alifanya mafoto da inaye wenaza bana kwa foto da onando ele da balazali litwange lidofa inde kado yangu sona wana na mzee wa hangu Mwenyezi Mungu utalia jerona naye c'est la dernière fois na kanti da mina mzee wa hangu Mwenyezi Mungu na reshe yani barikishe abonge yabusikazana be ndiko zotukufu emotoi uparo alinadel ni wandu wa telma emotoi nguma nkuleni daina moto ule telma ti para wandu wanambie zenongo pia kredi ya bure asiba bondizo ezabili hakazema na wasambinrabo Muhammad Sambi ya ukahaba la mashini na ma Iran wajangao yabo mengoni mwe chachongeza na kaumsaidia tibe hama pesa no ili wasaidie bari Muhammad mwana wasambi hawa lala hasi hula no ili wangal kaushida hundendazi wafungue mbaba hao wallahi tawallah motoi uparwa alinadel abangabo ajikaza ya seri ajikaza tijize na dina jinrochi choi anukata tu ukana ezerongo zakaujiri pia abo gabo izona ka capturer discrètement hende harengele foto linu arwe kolelele rafiki na wandu afanya maha koza na mwone wa komori zila bela gwadu hamba tsazino undo l'hôpitali ari hakoza havunziwa na jauja balangwa jo yairo mapesa ngumyamina irombe ketsono mri yakoza hau yambange mwade yarengo ne majeshi ya ulo wa yaretelo emana ntojo msaidia hindi ngamona wa komori la kafikira wafarisa mnaijomba mlevi ngafanya wizo wanzao abata wewe bana mpangani wewe upara jumbe nikaba mtu ambelabi wa mimi chao ya westa fahari ila sasa namwambia ni walo Tanzania na Nairobi o winchi wa hao kewa ono mapesa bengi atu amba mto ngomwade
fanya operation mtowe yenye nembumbu nele java unike 1 million urenge 10 million rimuwe ya febasi kabati mrulo no binadamu ya weifundi amba hasomo batima da enami risomo batima zahari nanderi wonenti atu yangami ya kari tutanga ni hare ndara kombo wenti shaharudingu himilio ya zali ya kekenya adoni tulumu mimi na ni hozo uniye bwe amba hende haka ufanya dima azalam ndende nayo yode mtu kama na wandu wanju na mnayo azalo ndende nayo so mimi paka mpakana bahime ngoni mweze mapesa wadoere wata ya obo wakomori ya balade ya balade kama nari fotolin weinda amibo juu pona kawadisida mina ya tujua kabala team capture raija jua weinda amina monendo weinda amibana team capture aske bala kaina katina para imara zibanga movola ngami chau chau akofirika na tina ushinda tami bana ngamona tu Tsoi. Tibe sheo hao tibe sheo wandu wamba wenda ha we twa womo twatori huo wa mama ksive yari yo utamitsami ulisku tima apuza nti megona mengo abonge eni mrujo ni mna moto woi na traweba woi mna moto katili hakaza Muhammad mwana wa Sambirabo harudi hakaza o mrumba Fatihu Nrabo ya ukana Fatihu non seulement ya ukalo la mitami uli shangutezo Ibrahima we ule gouverneur gumtezo sher harudi adudia na wana mtoto wanenge guto mtafanya umtongole harudi tena hari ngabo mndu mazaniwa uondobi manzaniwa Fatihu paro ariti Zakaria harudi hamba kwa biyami tena yakausamba ngon hambango anzo yafanye makri harudi hadubia wala wangu wampua hawasisi za zaha ende hakaza wazamutu Nrabo emotoi attention bwa mitsamihudi uparo alinatel uparo ya seri ezahe ohao au wao ni wajua wao wandu watukufu wao ni wajua alafu abasa inu wale zemali zenongo wa bloki kwa tujibu banu nyitimo hatu shanti ya hangu wandu wakoza kena mngu tonga leo hao basi abwentike jororo ifoni tahe wandu ko hatu ni mani ya kukafarode usomo hata uchao unti ya rumabaya na chaucha hatu ni mani ya mtu kwa nikamdobi mapesa endea wane no wani mani ya deja mathalan abonga mtu tahawanza ni mjini na wanzani wa mdaani na wandu walona Irumbi riangalie ndogo za hinti ya tukamidi parce que tambio wandu hatu yokada attention e kanti wa mandobi wa bila wara mtwami ne kami mtuma ya barumo wandu wasobo hatu abunja kanda na some jendo ruma kishenzi ibana ukarais bainge njaparo kana janu ibana ukawaziri bainge njaparo kana janu ibana ukadirektori bainge njaparo wallahi bila timwabiani juzi e bulo e job na jotani fan e ngea zali hafuban wanama wenchu amba bufa wallahi bila yendari nge toriora urenge mahakama bangar joni emesheka urenge yendari nge zetiza sharabu yendari nge chafti bango kuna kufanya cha mimi ngabwamba amicho kwanto mbafuni ba mtoto kana ngamina mtu sensero mbafuni ekanga rais shamimi endongo na tuhanza inge azaliwe iha unga manzo ni servant ya hangu ni rumishenti ya hangu wallahi bila tijoanza ina mahala watuka projet ni kwani itunde yabo wana tunga bizabari inuito henda zabari bato mwenji zabari bato ja unema pesa tano kwa ngo ufo enyuba ho ngarengao au ngufanya hasi inumezi mira nga sinema pesa mtanga tuwe sima tiyo cha uta ngojo timisi cha uta inuka sina mashini cha umotibili na ngojo fanya kutafanya bongo ufo renge nyumba ho cha uta chaka naho nikala pitali wa kuja hela pitali iri ndo habida tsanu na magari kume ngo pashio na hawana majana shenda na banuka mtu wao wallahi bila itamilo msiba boko shitwa hisho zetu tunaja kusiku manama raka walisa bokana bofudfaha Mwenyezi Mungu na uhifadhi wanga komori amba fudfaha emrulo hazini ku Faransa bana ba ndongonda namna biera tenga msijwa kwa mtezi jua emrulo hazini komori banu haziyamra jinganzo ndongonda na msijwa kwa mtezi jua swa ngoredo homru wa fitina na mezi ukekukana haya monti swango pueba mrumsha hawele adoro basket na volley na ping pong mrumsha swango do ambe
na ila leva ho onde wasise kilo tiba udo sekulwa zindu reka we mndu mjomba reka we mndu mbamba wabwa bila wandu wenje walona haziko bonti jubano kanzo mndu yakena ushenzi utima bana eke kutusanganya pia kanzo kena nzima bana sino salam taka gwendo warende hechindu chinafiki udo roa wawe dano haba ne fitina no mezi ukekukana haya gojorengo haziki swa ngorongwe mamdum shwabe eda salama nawe salam takaida ondo adotinwe match wauta ulemba kombo gototo ndum cha ofidia bas yode abidi konto ole gwazije yararu ngotawakali nguba wambe siderareda Fabiani harusi weleba honde udo sekulwa zidi wallahi billahi majuishi na wandu wengi kusobokana wanaume wanuka tuju watu ko lolo naso hatunda wanaume bobo wakobori wallahi lantim eli watu ilo komori ngwai kutupa samba directeur kutupa samba ministre kutupa samba domana swangu firo bwa komori kwa famu kado bele kalma hivi wanuma masona be hindi jo chancheche izo desilio ngibanga masona bikana ngochikada rufanya roza so domina na ndoko za kamulutu izo ngokwa tuzijua na unufiraji ino amala kamulutu ifo si vumulu acha wandwa ile ukana uchafu unu utabali ya rumenti abugia batikantara mwambia ni ukana wallahi bila ikeba na basainu mimi na bawo ngamta unjokata inde mana boko hata wakaribu na mimi wabokana bofaha babu utiro eba ngo tukofanya zidana dono pia ngo to wakaushi sababu justement chani nsurongo ina mnainu basi dini na mekana mato antifumbo ishele kengene hasi d'ailleurs rekanda ami rekatinda mi enti nuri irenge filana ezo asambigo jorongo wa hewe mama diarongo wa ene mdada ringo no ngajohenda fonti pia badi e kae diaspora inu wa warede hawa shenzi masaramba vi shainu ba ige tijino bide baada azali yonga mtu abana mjuri ngane pi ngari hadisi et bien envie nganzo si kezi karali jana nganzo si kerali ngomira rule lo au mengo mitanu do winchi mhara yabo kuna urumalezi kuna wahyuke nti jazali ke jodo ambango go tsambazo wana kuna wahyuke nti taxi banu pia ngati hadisiyo kawa palenga ba poro ma domena wa heze parti e diaspora ngale ndao pia ndero wabarizia garifa yabo pia che diaspora ngale ndao pia ela duani ke pour orantile lo banu emikakaba na mpela duani ne zebi les environs monti wana haram ingadi pra comme ti pre iyo do usiku ndo rataishe ushahatu ela duani les billets avions, les passeports, les bongo ganzo zilo fanywa hunu immédiatement ganzo zilo livrer wa manga zeli senogo zamanu alafu ekaino diaspora ya washenzi ya wana haramu ya masarambavi ngamjoda zamlali shekani ndo kweli tingala ujere munyi baraka ujere Mohamed bwana ujere metra Mahmoud ujere Barwani waziror mind Fikran tsurongo washele njorengo hasini ni Barwani njorengo hasini ni Ashirafi njorengo Allah bila ekenjo kantana merogo za henti yangu inu njo waza mruwa nwabasa saba wale manaraka wana nazali ili mdeturize ili mtehamu ya ekotona ka Belwari mwani avese enguju amjoka na kabelu ndo anzambe mabiyalo na ino ndo mtambisha dunia ni ndo madami abare ka uziso emri mtambisha dunia ni atukeza watu si mengoni maonda mi eka hare mwani avese ndo mengoni mwizo hizo fikira zinchi ezo ngoza kaka tutazamba Wankweli ngofiro kana Laila Sedi Hassani unikwameki ya dhahabu ya wandu na mali za wandu na confiance wani kwa zogoto badala kile ndo wabuwa urenge dhahabu ya wandu atabasa ikekeliwa wanazira ngoto sibuti kwa ndo arabasize mali za wakomo ndo aparso Addis Ababa ubala similiari utawe basi ndo hule nyumba ndo wake Emirate ndo kajema dauli ndo wajiri mji ndo hule vila yobakiyo kwa wakomo ri wafe pia bankweli Farida Mali ngosu kuti ndo to amuzi na mbekweli kutulibia dhahabu ya wandu na wambia fahami kwa ngojo libada na mwe ontipi Wanu wajira tukaba nikuwa likuwa na kaurongoziwa wajiba nafasi ya widi na ulaba na uneglishi wandu tujua na beche oandrome kiwanu awenge banu ndosifirikana fakharingo chikakana rugu yanziwa zambia kika samba kweni kama tuko kubuha mduba na yatuambi ukana bolto wa mdumu ya mabaye kadola pizza na waru himide mdu ya wa Aiman yatuaruma majuni ngama zori tidola pizza nyinyi mhimide wandu watandu majuniani wandu wafira wandu watawafi wandu watawa wandu mdu wandu wanjia mijini wa hiba dhahabu wandu wahafa wandu watuna mazawatu ya sisi anafu olami ujibwa nae olami kachibwa nae bien sûr endo bi ujuka kazali ya nansi
Ndio toka mkazali ananza. Nana weke mnanza abo msiba. Vikra na negociateur yeke chukaba kunanza. Na ngujokana numparisa abo. Kana uchabahani zoko zichwa batino kayambi. Anatino kufanya chele chwila la okose mbela. Ngujuwa batino kayambi ndongo. Kakana ujaye ngujua hizo ya hamba ngujua ya ukana ekatende banu wengi na nafasi yabo abo ma alfu salam. Donc katani mwambie ni banyokana kama nokiba nafasi muwe wantu wapi mfunge wantu mpigile wantu ndara wantu kabati maji kabati mwenji kabati msomo kabati unono kabati mahakama mtu limdo itarau na ndio mijini hatu hamvu mwanje mswali hamvu mwanje mdo chinziwa semwisi bainge mano tablo wa rende haka iliba ngena mina ezia notabilité twamba ngamrejo iyo washonje pia na wana mjibonza shonka ngamrejo iyo washonje na wana mjipia bobo wenefu karikamba notable uongole wanili ndoko joka noble za homjiza ile bafu za société Kamba banu mbungo de yafanya ya tiatwone de ha saramba village mezi basi raishingucho na mtintembuzi raisa janta swalize raisa janta tia dirige swala ngojo kubalia swalize mfuhan raishingucho kubalia jarumwe ele machi wallahi ke banu mfanya hazulo na kile kutokana nafasi ya utuado ambago do swaliza na chaucha ile tukana nafasi ndio gule mewa mfikiria tie machi wana machi cha wone mwenje cha banu cha inuti boko warongoleyo kada parenda shioni kada parenda likoli shabwa ina kati ya rongo wangu abelezo mbi watu mwimilia bwana kama shindi wa machintu wafikirikana tijokana unjili yo Paris umsoma hangu no ustarabu wa hangu nizo naziona manga haringa mina bunjili yo Paris Abdallah kwa rongo ran ngurongo ya meroko idwe ngurongo wa mtuko mstafidi rongo Abdallah uko amba so pale ni bahi yande arele bweba yode mbango Joshin Andro alo Marseille militaire wa kaurege mapesa mbeshe haina dakika garjo kasabda Abdul Hassan ya Rogwera sabo komredi aho astarabu no wantu wasoma sabo komredi watushinda wana boka ya pulani azalisha we katachode azalika do milibanu ya kechau ebela kongulo ngoya babyali no komredi haruma bunjilo mlani lo Paris na mkazi Abdallah Rogwera kwezi watukufu bala wafikiringa na wantu Mzaze Sharifa wale mbia mdekuvure mjazi mnarashe mzaze Sharifa Husani mani ya itandra Henda bababda sibalaria ala matu paro antu cheri hadisi richweza lazimu Abunga mtu wa parabo mama maraba menji ya mungo jecha unuhangu ufanya interview ngo jecha unuhangu Mzaze Sharifa jwa hende Enda undu wana baba hawasana bababda Isha bebi mkombo singenda hubabdala Babda Ezi lati jisaluli la selulu Nuka usifumu wana Evanu Babende do kubwa fumu inde shababi mkombozi mungu ambarifu kubonzi ritozi twani chau Ajwa tene daba Bomangonto ulo wajwa utabangonto ulo Hende hambi ya rabu atumana mtu hangu O manta Onuka jomfanye bansira kartu pre Unuka utinkodo Ununra bonrufu na mtu mwensanyu Baka mna unra mtu ya manilieni Ukwa pulu aide wadumisi Kejindu wa maji venga chikao chawani cheli derongo wala funda Simbe chai Tijeri hige yema chui ba ilo pashi yale nde mangali reje idaba. Shamdu mwenza kini kujomkana. Mais qu'est-ce qu'il est en train de il va dire quoi? Ba walo Marseille wako urenge mapesa ombeshe ya wankilewa. Na garjo abasa ina mtie bafi abo na mtelefoni Abdallah yarongo en direct. Oh kwa simzo wangu militaire kwa si e ba teke balengo swali kata ndo mbamzo wangu. Hayo la militaire adako militaire. E mnajira ahisa na bapesa majili si finito. Et quand tu vous boitez la bonne militaire, même Nahara. On a fait ça basi. Fallait ça tire quoi des casquettes. Libérer Abdallah ou quoi. Afou. Donc Michel vous me désir. Kana vous sambe. Shaban outil de l'état au Caribano et de amba. Et d'ata hamsa d'amba godan kwa ndo pizo rengenza. Arigo dada ile mapirizo e mapuruzo nye des amani ye. Arregede ça. Yamba wo prisonnier amanda Dize la bala makarito ya diplomu ajisanu mjima wo emwezi ya lifanya akailo daba bwiti wo be bidia retelo ikali kana mahakama wonga university mtumbu mbele zina la ba wonga university mjanifanyia diplomu yinu
Vous voyez comment le pays nous joli kola redoublé ata toalia ata katina 6e katina baki katina jau ukata pare da shiwani shauto hibakuna zijavu gena bepese gena 6e gena baki gena plus 2 gena 6e na baki na bepese na plus 2 na bukata tu tele dina la kada pare da shiwani kada pare da likoli ya balade Antile ma piranti ya chez les ranes cha chaula na kofir ka bala manada angari mabia onivani okan. Il ne faut pas considérer la gentillesse comme faiblesse. Si un jeune homme, une fille nous appelle et nous disent que je suis malade. Ah, si nous misons à Ziniba, Sambani Tselo Tiharaya. Wana mwana maulo warambare de majilisi na urende ripashie magari rende aruma bunjili onjenda tilumizo hazini ekemdo ni paranga mina diero ngamjombe e 2 euro aboke tim nika yindi akana olamna piti ya rumani ya zali hawe mna pete ya rumani ya zali yaje awaru manufacture wa lukumani okoyo de hazi hao kamtaoneze udio na zito lukumani ngeno wa he takfini ngeno wa he usufaitia ngeno wa onspene ngeno wa sha à un moment donné, tu kana ba nwanru nitwenda hata basi ngezi kwamba inna yakiduna kaida akidu kaida mtifikiria ukana wa makran kama mtukofeze makri sana samtim parsani wa nulelo mtima wa imbangani Muhammad Jumbe wasoma al-Azhari Sharif wacha wenda wamba usikomori honde ukaufanya dima yabo ukaunda mapesa uja usampanywa ni azalinga wena rashi unitahata alafu nije nifanye projet la mina we na msaada na rongo renge mapesa ngwendesa wala fu ufanye chao walo ngwaji wala mtu aba mduja Abdalla kwa hebu tsira tazi wata sila tu banku na musina mideni uidewa makoko wa diaspora chobana kufikiri mimi we mnaichomba chao tokati somo university wasome ya turudi somo na academy alafu ngo mapesa basi ublock chao ni block kunipara tena baada ya sauri kama pesa kutokana Paris chao ils ont des endroits motoy conflit comme la tiudiwa ça fait 2 ans conflit comme la jamais de la vie si un zamba kana kama mndu mitanda yani dulumi comme dit ujeleze ukana ai ewe katuni vumbua ese video zangu wangu pia kwa sidungao ikabla simu yele ukana wanufahari bese nguni vumbua mide mbangani mide mdahubini pia ikabla simu donere ya mafoto ukana bofa fundifa wide malimu wazali shankari jo muua ngari jo fanya chao sawa donner la mafoto ukana ufanya operation ah donner la mafoto ukafanya operation kadami le chitwane shipu e kadami je m'en fous wango mi made de manana tuka ujibu unaremna riali ngamfo tujo urongo ngamana mafoto yarupe wango asoma zihari pia watu yaona baba ai wewe la mtu ah oui wewe la mtu asoma da sina zihari wewe la mtu asoma da sina zihari amba hasomo hasikomo riali afanya hazenda dumizo hazini akatambishwa tweki mwana hizo anifanyia afikiri kwa ngarte zaule sina ento joba usuwa ikoni na misa milamba marongo zaka kamna haramu mnagana ngabo mfiri kana mtuko mas mimi kamfikiri okana kamvumbo ikoni na misa miuli kenga mnara mwe mtuko mas amunga mtu ambapi taratibu shanga mtu andesa hangu personnellement ni juwao ya ukana we iti changa je wakati timni kampani hindu wasiba biambange mwade timni kampani ndio wasiba bia ukana ngwanzo ruwane nkodo batima timni kampani ndio ukango jo sapare ni ngujwanzi hangu jo fanyaje Dema kensi machiga doli da kana ese bwana mimi naziwana mimi yori somesiwa aruma d'ontologie le sosote le pata da dema kensi tete na ndamba sabanti do tubu e wona biamba usiche mimi ti do jabali jende tubu nyanda kana mamwe bo chai shele ba winge Kenya abantsati bale takatita ngamushira usiku ya kaunambia titi aruma mbati na majimbi ya mizinga na zirongo kadana chau Soi, amumwane ndo. De bana weyi wakomori. Ababa hangu joni para chao. De bana weyi ndo mmona. So, indele foto la bidila. Andoski. Haya ngine rema foto ya kana kwa sana chao. Ibateke mbuka jarenga wana bulu ya tire foto ya mbaba ntisimshi patena de mikiro ya tire foto anere ya tibaisha itwa. Ya jambe le puzio li pasu lo ngabanzo chao. Si toi bien difficile. Si toi bien difficile. Ndamba fahari kuro wauto. Weide mwalimu wa asali bo fundifaha. Watsati chuwa bantu baranzori butulu banu chao. Allah bila. Wada kwa mnereza nwizo.
so bantija tika usoma kamona wi ini ya kijeshi swafi be kanza defense inde mara na kausomea tisati ndo diploma nabunga manzo niko diploma yangu abasa ino tina wamini mndu ngebidio ina mjuka dafanya ndongo ngebidio nikeda minae ngode ahimia tire foto ya fanyecha ngamona namdoga lele tina ilo ya bobo cha yetan ndorambu saido weide mndu jodungana ni mwamini yo weide akauni toli kodi hunu wei chao wei chikuno risi wei rambo wei ngar jodungana swedi ngar jofanya chao wei mitsamihuli gure foto na mnaweza kana ti ulawa ti vuntia mtujwa nafanya radio nafanya scanner nafanya chao havumbua kolele check go tsami chao golo wena mnana ulawa kolele check faites attention be moto mitsamihuli woi havumbua haku dawena telami ya ukanga manzo mfanye chao watijwa mpiege ni yaruma problem kolele check dawena telami monti e abili Zakaria manzani wa Fatihu au mtujo mimiti mjinda kwa kuona mtu urambua emotoi habanga borongozi lo sava pa mzifanya ao neyo urisa aribanu wakati wa utawala lao hanyu wakati nyoda mlalo hao motoi danambi harudi hamba mengoni mweze ngozi mtambi shaoda abo Fatihu ya lola ikoni moto mumtongole hari dubi yabo ngutori tafanyizisa weda yewa ido unabiyo tena ili aonese kwangure mwandu wala harudi hamba banu emdukori wamba ndurili banu gamina hamusofi bawala wanulili ya mjomba wangu mutwi na bana baba neka toka tamitsami hudi yabo moto amadu wongo tukawjado amba mimi manyamu mutwi au mimi mwana wa mutwi yende ya domenya mutwi no kaza wana wa mutwi wango soma wa pashi emdumsha mutwi wo mdo shinda jitepuri shabala kaufikire ukana nguju ya lelese yaje yafanyirina abongera abo owandu wa lotelma enimero telefoni ya heda hivi kwe simu yikwe dingo siba inde ya registre wa telma tijao ele zina dalilu eni ujorema ngujo partiseza nugo zin e motondo yi yo paro alinatel mitsami hudi mjini so attention moto yi ngujo tamdu tone leno ya unde mapesa ujojuwa enda yaone mdu ya kause ambe banungu fo harmani gari haula wani lukumani na balawa landa o yalo daenao anatutoma da wanu zikiwa wa ulwa kwatina haja ele zinada linu alafu telma ekam chufu mengoni mbo watoto na mwede matunde emdudungo utini ya oyi credit indele zina na mone omjinita yo mitsamihudi alina del mitsamihudi ana mkoni numero mfanye jo sikura renge numero ya habari ya changer numero natengeza habari ya changer numero amechela siku natengeza habari ya changer numero katilanja ndongoze e parti jua rijo ulahana bantu kwezo tukufu olade wa madusha abanga bo moto mndo aji par Abdullah Sisi omjini ha omremani en juin wando wandu wanzo watie kolele check daina telami wadohamba wawapu wa watahema pesa ba watolo hazini na jaujau na rafiki na matrafi yode mana wakamba kana ngono kolene rafiki toy wahimi banu yende namna yambao wode moto toy hamba bana wakoza wandu waje wakaumsaidia wanzo kufanya na mmone wako moyo ngole foto ya bedingo yambe hakosa nguti wana jaujau na ukana wandu hao hai kamuna wale da balazati tu hajuang arumaya via wandu kengula audio wandu kai weira isi mwema ashile tilo le hata bwana tukaro mwema vio ila wabo hizi jofanya josi kuna lo Maroko ashile ngeti bashan vio ila timono mtoto ye uja panje ni mteme kudeteti wabo tobo engeti la bashan vio ila tangu jisizo rumone kila ba ikewe mo rais mwenza irombi na ndini ezi tabia za kishenzi baiwe bahende ngo ya mniko mhono ewe ndo buniko mhono timambia ni wandu wadungo ezembu ziko moria ola ulo ko wetu wadungo wa filesembu zi hata wa bahizi wa watoleze fidia taino na mone ya fera taino wa na mone
itwashamwana de amuna alafu ele swale la mwiso osauti ya Komori daunu watukufu wa juo. Parti jua azali ajabanu ngamdo na mafoto na ramilaliza kweli enabeza kweli au ntambeza kweli shele enabeza kweli au ntambeza kweli namnabe bosauti ya Komori baino deleka uli la msana kanzani lambe nabeza kweli au una bom nyanya au banyinga maso mnyanya nabeza kweli ndo mlahani na mdogo mnabia hawla wala quwwata illa billah. na mdogo mnabie ba izoro gonziro sha eni zambi au ntizambi ngamono emanawara isi sambi tislam Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngamtomona wanatswa ndaena na mafoto wa Rumai Larif ndaena Larif ebanu metra Larifu ufanya kampanya hata Sonko ndaena Basiru wa Hondo Mahama Hamidi kabati yashinda usaidi ambano ngo shahina usiku walona feti tuchaba ngo wadidio au ngo wadidio Sonko au banu nga urenge nationalite ya hula kutina janasi anu wewe andu kada wumdo soma shari ngoromia kuturumia izo zaha ngawe na parti ngawe na wandu mazuki wangu nwanama uri pararija isa jini dibo umetala Larifu ino usiku wa Komori ya danganya twenda mafoto amabala azala isahafu mafoto na maindini na mapicha bo Larifu wani kutushundo huna mdo mahala wenda Ethiopia wa hunda katili ya walinika diero la sahula wandu sobure hula au na majilisi wari puli azalisha hitwa bo Larifu abango do renge mana sambi kuchabuka nemdo tire mafoto nozunguli eshika sira aja na oro na jendo sikapta mapostera basa bo Larifu ate mana sambi ala le dasebe kikala ngodo hula bodo ewa henda mahamira rudi unduindo izo nganzo ndo kenti banu hadisi kapta mafoto daona imana wasambi kapta ya jana ubini izo urifanya no karcha unda ruko ebana kutushiba unangu hadisi sekreo kana uripasi be kalifanya jonga jomni kanijao Sonko tona hata adumisiwa ebaki Basiru wakadumisiwa wala wale wabasire ne havu utozungulia hata basi banu waondo akaulidwa na ruko one ustaarabu na izo tipi kartuna rundo akati mafoto ha ebana wengo bale mdoda nda hubya basi mana sambi wote mafoto kanda toi haja ungu ebana kwa utudo ukasambia funko banu sisi kana ndo negotier wandu alijeze ngamona wanude le manana chana ofumbo abantu ngosubiti nabe wanu daboda legeza inde mani abokwa rumwe bwana yino mna haramu ya bana cha bana wewe cha utamsabela wabwara wallahi kaina tukane seni merone ze carte na Ethiopia abonga bo ntwanta ndo fumbua kwa tuliko ndo tambia kwa yabe shoja Ethiopia ngami nizo bana yabe sho hindi yabo tinjia na utinjia yangu alafu mwambio ni bojua habari twinge hunu aunyi wakaribu na sampi na mwameke ni mnike na adresi ya liyo banu bainge de masihu yanu rijueri balize l'hotel ya liyo ne l'hôpital ya liyo banu rimjuse muwaba sa inubana ate nimero icharge wabanga mdomnikanire nimero robahamu ya liyo abasa habari banu kama chofanya sine mena mnaini banu gotushe ndo mwana baraka yabo tinjia na utinjia na mjuhe babanu ekari ali sabal bala banu abasa inu wallahi bainge de ambassadeur yo garifo banlelo babanu raisi wa hatungu fo bari mjoneza jojiriba namjona ndo ambassadeur ya barendera ibaya babasa rendera ibaya mekana wayiguri ulilio mbaba hatu raisi wa hatu mzamani abange bangurika utabanu jeridai dindele dahola ho Komori dikao jamani jeridai yokana na mfunguwe manadamu wola ekibinadamu na Ethiopia ebanga mtikoda sena mna inudanywa na mafoto sambi na mjore ifanya barko bana wabwa na mjore ngema uduri jore rende wawabe auri juari njela pitale malali yone katimni kaniri juare ne rasise zahabanu uneme gwarabu yokana ewano Komori kwa mani
wenika bora isimbada hatu fundi watu harengwa habari liwa ngufo wikatumpulile mnaramu ebahiyo mtata hatu hajangu trete shaharengera isi watu ende hamati ya ngufo nalifanya bangu ya mradi banu mdati sinema ne batani nalifanya bangu ya mradi banu mdati sinema ne batani aboge abo izo lisumina kansera mwambieni yakana tislam la banu ruwe lelo ndio ndio kana mafoto ile arifu bali atuzungu sayi watabasi bela arifu wemdu yasom wemdu starab hambangu tu o wenza shoka wana ibi yafanya banu kwa kansera kafanya le banu yaruwe bakishinda chana kekuta unda mndu zaho wakati baba ya unikariali ya washenzi wasoko muri hopia wakamtima bwa aliwambia ya mpweshe hitso chanketi namba dura kwa tuziju banga bo dura ndako bya kabati dura bahana bo dura yongi yo marehemu ono docteur Mursa ulo wa hafuna hizo tipi alafu ele kaule la miso mengoni mwese ngo zinjibi ya wose tuzinu mengoni mwese ngo zinjibi ya wose tuzinu van dabo makatili dabo makatili yalo ya kasiri ya tawapia ya arrêter leur pia gatu arrêter leur pia ya baki ba charge. Et ça je vais le dire aux Marocains, aux Émirats que attention, vous n'allez pas protéger ces voyous, vous êtes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ne pensez pas que vous allez les garder, sinon il y aura des combats, des guerres contre le Maroc et les Émirats. Si vous voulez protéger ces enfoirés, ces voyous, ces criminels, ces assassins, là, il aura la guerre. Amoge azali utikeda ba ufikiru kana Maroc ngujorenga ba wallahi billahi kanja fanga minamu. Aina mahala kutoka ngari jo hufoboa. Sino enti yo ngari jo uringana zibani da sinawo. Kabati enti jo hufa kwa bazali uzingari hu protege zeno kwa rende enti hapo. Ngani d'accord comme tu d'accord. Je lui donne kaza bien. Mais il faut faire quelque chose. Si c'est ça, ou les mecs quoi ça, mais jouer. Baba ngo dasi wasi do masalini baba msiri no ndo msiri ni wombe duma ya wan ko tuko tuwachi abange tabet sila mekenga wana biye utahiri kwa ndo wafanya rugo wate balbala utere ndo basati ekeri fungwa ulibeze na manta ndo sese bieza ndo pashiana Senegal na wabana no na mhima rano wa akasina mamira ruka ulinda ukana hata sonko la jonda bana utobomze premier ministre na president mide mwanya nyimi na kaunda ile amira tungeza wafungwa amtuta unke baidini nzima kama mzee mwikoli hafu para shikamete hariwa ado saidi ataki wakati andafungo bahata ataki ajongeza amba bomze pale ila sikofanya mimi no swale swala ngude jo na kanza jente bebo netum shaida sikofanya kama zone lilo utashe baadhi muhimu ya boni keo baba basi unifanye jao ba hiyo ndio lazimu ila alifika ambia sonko bezara ka unike mna hindu yabo au mna ndini yabo haraka na mna yabo banganyina jao bezara ka mtunifanya bango shaina sikoti ukana fekete tenda undango turbini tami matu vi vous m'avez vu tijao narifu tijao alafu leo hapa haone ubali emaza ndo hai ngona partinga wana bavu ngura ndo na ihulo wa ndo mabali utoka utabaziwa bwema sababu wa sadi emna haramu ikaw lazimu kana rajira no rupi cha ani nashonga mimi wana minio mndu lo mwe bwana inusa na mimi mtoto namba kana tikura zintosha zambani mtata hangu zintosha hizo naziona Tislam mwana wa rais Sambi kanti lwebese duwabo kafu ya jende beboni ekafungula sheke nogoda inu kairiba kenogoda yi ntwamini ya sha ne na hindusha tomangyo ndeme kangabo ulo nafikira hamba ngojo hamba ekeka bati ajuka zakifu alo assalamu alaikum mfanyi ha inshallah ewa wanofanya chebo mnya andupia wareli hawa nafiki na ndini basi wandu arijo wona ndo haraka kama kwa benzi amjo paraika timize direct bana kwa zorongo baba nkuja paro rongo baba wa baba hizo fikirio wako muri wa hushia gamara salam tak inshallah
abonge jode sabari watukufu ekanga bo wanzo ya onese kalima wan gujole onesa mwanama sauti ya Komori kanga yabo ulona fikra ya hanza ya yambe gujojo yamba kakabati ngarijo ulahana wan ili wando adojua ya ukana wanu siri sarifu shabanu garifikiri yao wana garifikiri yao etwamaya wenge wamitami hulinga mona wa mutu haulo wa hafu kampanya rare ndo atihindu karitina maji karitina mwenjo wanatu watola mhazini undo mji wa sedima mecheki alafu babu hawa watoto wambango wa wade ngo anidao mutu wanidao jao wajango arambia ya ukana fatihara nganyo mji unuro wa umero wa shela jao jao wala ngo warumisha ulikumani nazila kwa twenda wabo hafatihu yalo ni mapesa na lukumani shango anzo ajwa ni gohe mimi basi ambanga mwanzo ni daili ya mutu kama mwanzo mjwa mitami huli ureje place ya hao daono mjwa ikoni wajango wanzo ni famise sinema ingeno natokubali hapara emazofera wasopare na kojo aparati pour zonyo na sosote na nditse na salamto ugabo ke ngabo ulona fikira ngo tuambe ke kabasi garjo kazakifu watukufu tuambeze dua emasihu ya haina mdiari dhulumu enero ya ukango ya wane bwana inu yarenga edasa he Mwenyezi Mungu na mhukumu ya jalie ya tizihunde mana haina mdiari dhulumu mali rekange manga rekange ngazi rekange Komori asibabu ya ukango jori wane bwana yarenga edasa he Mwenyezi Mungu urijulie ndazi basi seri aliritoa o inungara nzori saidi wa Komori o waloma orengo atambi hao o walonzo waningwa atambi hao walomo walingwa atambi hao walobushiningwa atambi hao wando walomiswiri wangamia walomiswiri ngwa wawade walomiswiri kwa tina visa zerugo pia zimenya habo wa Komori amunge emndu joka ujuha yaoneze tabizo yarudia jia himido wa Komori ya duatulumu yondo gonziro wa Komori na rike haruma zeduma baza linge mhara ngwanzo ike majeshi ngwa mafideli shaizo ndabo majeshi kwa tima fideli na mhime banga ritubu wanandro ezangu mtina uranti umwambia ni ya ukana attention e kam Mwenyezi Mungu alitole mshenzi wenga mumparoni bo diaspora rike wazima pia rise Komori haina joka udeside wa rezideside wazima yone mbarongo ni mea honi haina ndugo joka udeside wa ekaza li hafu ekaza la chawa ekaza la fungwa ekaza li aparihaniha nga manjori ke wazima alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mprouf gelazimi yori ke wazima rideside ridai e maslaha ni amani ya hinti ya hatu yode tola bunzima de demande nzima mimi fahari ni meoni yo hotu kufuhani kwezi enga nyirada ukamtira soja bramba ewa nga manzo biezal enga manzo nfanya extra enga manzo mdovoti enga manzo la gani puhe enga manzo chao terido tezo sheri ni wana haram ganzawe na joka udesidewa e kango waloko moringwa wane garjoka wane au watanu sisi sindizo kama nofanya mahadisi sinogari jo sisazaya yaburi kubaliana karte kubaliana rjo ulahana kwezi teri risomo gastoze maliza turi tsaritse doni hama bala sisi washenzira la rumatizi rwati hawando watu shindo fanya tamba madamani wala risine baza mazofera zila basi ndo politiki wanu watu kanto ndo anechayati wadombo sisi jau mkubali mbabi yako mtakubali watukufu zangu biminga mina tengo ila hangu ikayao ile tengwe la wandu watitini zikume shele tengwe ilonga mlami ni 1000% mashujama watani ya mgungo jori wasuli shabanga rambila nao kweli kwa tijwa shenzi wanu wana zoni zora kazari mwambieni Mwenyezi Mungu na resheo ya wabarikishe ya wanikezema yerike mengoni mwandu rujuba wao hata azali ya jorema bwa hinyo atumle yombi kufanya na conference kam na udesida yoganzo la loi yoganzo haina mdulo na parti wa ikuti na parti wa representer ndo am representer comme lui endika mrepresenter ndo nyinyi comme kana ikuti na parti abo kuna ucha wewe abo kata Gotojona maitina mabinda na janaza na wafu minga mrepresenter société générale minga mrepresenter société minga société civile société enyoga ina janyo da société ya Komori kani na janyo da ena mrepresenter kabati tuka uru representer mini mitobunga na damino wa Komori wanao rendera ji representer asina ndo gontsanu bana kabana uru voti banda reja voti monti si diaspora e abili kabana utanvio banu pakari pweze biezinu banu sino kamjoba eza agence izo karjo kwa pia kwa shensi ezara ruwe la dwani nuge kwa ya nenga nzao abasa inu banu ngabo hao machine ze machine mlo nizo banu ngamrega za samzibe Marseille na Paris na wale ndio ze makrita so kwa usaha wadofanyilwa hiyo direct tom begensinu mtori nenda wanu ndo Komori wa siasa wala uyenge diaspora rahana zali
Sendito nakazani wabieni. Mwenyezi Mungu arinike taufiki haraka. Mwenyezi Mungu arangamize washenzi wanu haraka. Mwenyezi Mungu najalie haina ule mnafiki, haina ule dhalimu wa bwana inu. Mwenyezi Mungu namonese tabu bokongu jotamani yafe yake kafu hasibabu ujiro. Wassalamu alaikum.